Жануарлар. Слушайте и запоминайте, как правильно пишутся и произносятся слова. Қасқыр, волк, қасқыр. Аю, медведь, аю. Қоян, заяц, қоян. Арыстан, лев, арыстан. Керік, жираф, керік. Түлкі, лиса, түлкі. Маймыл, обезьяна, маймыл. Піл, слон, піл. Жолбарыс, тигр, жолбарыс. Тиін, белка, тиін. Бұғы, олень, бұғы. Мүйіз тұмсық, носорог, мүйіз тұмсық. Барыс, барс, барыс. Кірпі, ежик, кірпі. Кабан, кабан, кабан. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и изучайте казахский язык.